What's poppin Kigali Rwanda, nizere ko umeze neza byatari, na mimi pia nashukuru Mwenyezi Mungu, yeye ametulinda tangu asubuhi mpaka saa. Tulikutana na kijana mwingine hapa akasema anaweza bonga na sisi. Ni aje kijana? Niko fit bro. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mrwanda. Oh, wewe ni Mrwanda? Yes. Na mimi pia ni Mrwanda. Iko sawa, iko sawa. Oya, wewe unaishi wapi? Mimi naishi hapa Kisumu. Na mimi naishi hapa Kisumu lakini huko Manyatala. Manyatala. Yes. Na mimi pia ni Kalolen. Haya. Biashara yako siku hizi naenda vizuri ama? Iko salama. Ni mimi nataka nikuulize, lakini tunaweza bonga kwa Kirwanda, usikuwe na shida. Haina shida, niko fit mimi. Sawa. Twebwe mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ngenda kubaza utuntu tutagoranye. Weruka nko mu Rwanda ryari? Nagiye gishize. Nagiye kirashira. Bivuze ngo hari amakuru, hari ibintu nakubaza ukabasha kubisubiza mu buryo bworoshye. Yes, nabigusubiza. Sawa. Miss Rwanda urayizi? Miss Rwanda? Yego. Ndayizi ariko ntago njya nyikurikirana cyane. Ujye uyikurikirana cyane. Wambwira nka Miss w'u Rwanda wigeze kubaho uzi nk'amazina ye? Miss wabaye ntago mbizi man. Ntago mbizi. Na Miss n'umwe washobora kwibuka ngo utubwire? Miss nakibuka ni wo bita Mwiseneza. Ntago nzira indi zina ariko bamwitaga Mwiseneza tu. Mwiseneza? Sinzira indi bagerekaho. Hari Miss bakunze gutrendingaho cyane, watrendinze cyane, wavuzwe cyane. We ntago ujya umwumva Miss Jolly? Ibyo njya mbikurikirana ariko ntago mbiharada cyane, ntago mbikurikirana cyane ngo mbihereze umwanya muremure. Njya mbibona ku ma telefone kumbuga ariko ntago njya nkunda kubihereza umwanya cyane. Okay. None se muri ahangaha ukoresha indimi zingahe kugira ngo ubashe kumvikana n'umuntu wa hano, cyangwa se ni indimi zingahe wisangamo kugira ngo ubashe gukonektana n'abandi bantu? Birumvikana, urabona hano ni mu Bajyaro, urumva akoresha ikirimi cyabo cyane n'igiswahili no kubaza icyongereza baragikoresha. Ndavuga wowe izo ushobora gukoresha, izo ukoresha? Ngiye nkoresha indimi eshatu: Igiswahili, Ikijyaro n'Ikiruya. N'ikiruya? Yes. Ikinyarwanda ntabwo ujya ugikoresha se? Iyo mbuye n'umunyarwanda ndagikoresha cyane kubera ko n'ikiwacu ntabwo nabura kutagikoresha. Okay, ubwo ngereka nkwibarize utuntu dukeya. Wambwiye ko n'icyongereza ujya ureba? Ntago nzi icyongereza njyewe. Ntago nzi icyongereza. None se ngereka ngugerageze gato numve ko, kuko hari igihe mu bintu nabonye uri umusirimu ushobora kuba ubizi. Si cyane, urabona nuko abantu baba bihagaze hano mu mujyi, nyine hano tuba turi mu mujyi, ariko ntago ndi umusirimu nyine. Ntago ndi umusirimu tukamemu, nuko nyine tuba turi town n'ubundi tuba twihagaze ukuntu nyine. None se ubu ngubu turi mu kwezi kwa kangahe mu Giswahili? Turi mu kwezi kwa kangahe? Tuko mwezi wa 8. Mwezi wa 8? Yes. Tarehe ngapi? Kama ni tarehe 11. Ni kama ni tarehe 10. Ni 15 ba. Yes. 15? Sasa in English unaweza ongea? Bana, English nayo sijuangi bana, sijashikanisha English, sijasoma. Hujasoma? Lakini umeshaniambia unajua nini Kijaluo? Kijaluo nao. Unaweza niambia hii mwezi? Hii mwezi kwa Kijaluo? Haya. Yao. Najua nayo ninaanza kwa Kijaluo yao. Yao ni Kijaluo lakini najua kidogo. Pia salamu. Aha. Pia
pesa kidogo, kuomba pesa hiyo najua, lakini zengine nazo sijajua. Najua sijakawia hapa, na pia nikikawia hapa najua hii Kijaruo nayo inakuanga ngumu. urukumva ko buriya ni igiswahili cyamaze kudufata, ubu twasanze twavuze igiswahili. Ahubwo ndashaka sibyo umbwire umwaka w'ibihumbi 2024 mu giswahili. Umwaka w'ibihumbi 2024 mu giswahili. Umwaka w'ibihumbi 2024 si wambwiye si kubizi 2024. Icyo ni icyongereza kandi wambwiye kutakizi kutasomye. Urabizi n'ubundi hano muri Kenya urabona igiswahili cyaha kiba gicanze n'icyongereza pia, urumva hari igihe ushiduka wavuze icyongereza, ariko n'ubundi nkatwe tutabyizi tutize icyongereza tujya tuboroka n'ubundi tujya kuboroka n'ubundi. urabona ko mba ngashizemo n'ubundi nta cyongereza nzi, ariko kuboroka tu ni ukuboroka. Okay, none se nk'umuntu uba inaha ukoresha igiswahili, abanyarwanda dukunda kuvuga ibintu byinshi tugashyiramo utuntu tw'imigani. Hari umugani waba uzi mu giswahili ngo twumve nyine akantu ko ushobora kwigisha nk'umuntu utazi igiswahili, akantu k'umugani? Urabona hano Kenya, urumva hano Kenya ukuntu tubaho, tubagaho nyine nta bintu bya stress, nta bintu by'inzika, umva ibintu byo guca imigani. Umugani ni ijambo rikoreshwa atari ukuvuga ngo ni inzika. Hari igihe umuntu aba ashaka nko kugukebura cyangwa se ashaka nko kukugira inama mu buryo runaka, akakubwira akantu k'umugani. Umugani ntabwo ari ngombwa uba ufitanye n'umuntu inzika. Nta kantu waba uzi k'umugani? Ibyo ntabwo njya nkunda kubyinjiramo cyane. None se umugani bajya bavuga ngo pole pole ndio mwendo, waba warawumvise? Pole pole ndio mwendo, iyo ni maneno bana, iyo nayo sio umugani, iyo ni maneno. Uwo ni umugani mugufi. Hari imigani miremire n'imigani migufi. Unajua hiyo nayo ninajua, lakini hiyo nayo sikujua kama ni hiyo tu. Ninge kujibu mapema. Yes. Aha, no nanjye mbwira undi usa n'uwo nguwo basi. Nawe ukubwira mu Kinyarwanda. Nta kibazo. Ukubwira mu Kinyarwanda. Yawo. Urabona nyine bitewe no gukoraniza n'iki gihugu no gutinda hano, ibintu byinshi ntago tujya tubyibuka n'ubundi. Ariko imigani nzi myinshi, ariko si myinshi. None se umugani bavuga ngo haraka aina baraka, urawuzi wo? Ndawuzi. None se wowe wari wawibagiwe? Ndabizi byinshi nyine, kubera ko wambwiye yuko ubizi, niyo mpamvu nafashe umwanya wo kuganira nawe kugira numve nyine ibyo ngibyo uzi ubisangize na bagenzi bacu. Mzee wowe usa n'umuntu uvuye mu Rwanda vuba, urumva, kandi wowe watinze no mu gihugu cyane. Njye nageze mu Rwanda nta nubwo nigeze ndindayo n'ubundi, rangije yo umenya ari ukwezi kumwe mpitako nongera kwigarukira. Numva rero ibintu by'imigani ntago njya mbizi. Ikintu mbagaciro ni akazi tu, ikintu mbagaciro ni akazi, nibyo mbagaciro. Naho ibintu by'imigani ukuntu ntabyo nzi. Byo wambaza ni iby'akazi, ni ibya job, naho by'imigani wapi byo mu Rwanda nta nubwo mbiha agaciro cyane. Ushatse nko gusezera abantu, kuko turi ku mwanya wo gusoza, turi ku musozo, wabasezera ngwiki gute mu Kijaruo, muri rwa rurimi rwawe uzi igiswahili? Uradusezerera mu buryo bubiri gusa ubundi dusoze. Mu Kijaruo nshatse kugusezera mu Kijaruo, urasezera bari abantu bari kukureba. Njye nahita nkubwira ngo King, bye King. Bye King. Yes. Bye King. Guys, mubitere muri commentaire muzatubwira atabari kutubeshya.
King. Tuzabona nejo. Tuzabona nejo. Yes. Yes. Ubwo wabishira mu Giswahili. Mu Giswahili. Bye, tutaonana kesho. Tutaonana kesho. Yes. Iyo uvuze ngo bye tayari uba wavuze Icyongereza. Wari ubizi se? Umva mse nakubwiye ngo twewe bitewe nuko tutiza hari ibintu byinshi tujya tuboroka urumva. Yaba Icyongereza ngiye nuko nzi neza ko iyo ngubwiye ngo bye urumva. Iyo ngubwiye ngo bye mba ngusezeye urumva kuko nayo nakaborotse nubundi. Mzuri. Sawa sawa. Yes. Poa poa.